za zdravlje duša, za zdravlje svih nas koji smo živi, koji smo tu u svijetu i za pokoj duša onih koji su umrli, koji su proslavljali Hrista Boga mnogo godina prije nas i za naše buduće potomke koji će, ako Gospod Bog da, dolaziti na ovo sveto mjesto, koji će se moliti Bogu i za pokoj naših duša kad mi odemo u Carstvo nebesko, jer samo tako možemo se nadati vječnošću neko ako mi ispunimo zavjet naših starih, da dolazimo na njihove grobove, da dolazimo na sveta mjesta. Grobovi su za hrišćane uvijek bile hramovi u malom. Onda prva 3 vijeka kad su hrišćani nastali, kad je Hristos propovijedao, pa kad su ih svi progonili, oni nisu mogli da grade ovako lijepe crkve i kapele i mjesta gdje bi se okupljali. Već kad bi znali da je neko negdje postradao, kad je izgubio život za ime Hristovo i za vjeru Hristovu, dolazili bi na njegov grob i tu se molili kao u crkvi. I zato mi i danas u svakoj crkvi, Slova Božje, da ih sveta braća Ćirilo i Metodije mole se za njih i za njihovu porodicu pred prestolom Svevišnjega, jer zato u stvari i mi hoćemo da budemo kumovi, hoćemo da učestvujemo, da bi jednostavno prizvali na sebe i na svoju porodicu Božji blagoslov. I svaki dolazak u hram i svaki dolazak na sveto mjesto je priziv blagodati Božije da dođe na nas blagoslov, da bi nekako u ovome okrutnom vremenu izdržali kao hrišćani i uspjeli da održimo dostojanstvo ljudsko kako bi priveli svoj ovozemaljski život kraju, a da ostanemo dostojanstveni kao hrišćani u vjeri i u ljubavi prema svim ljudima i prema Bogu. To je suština zbog koje u stvari mi dolazimo na sveta mjesta. Da svoju dušu nahranimo blagodaću Božjom, da ljubav se zacari u srcima našim, da volimo i prijatelje i neprijatelje. Za svakoga da se Gospodu Bogu molimo. Da se molimo Bogu za one koji nas mrze, da njihovu mržnju odagna od nas, a da se mržnja pretvori u ljubav, kako bi jedino na taj način ovaj svijet mogao i opstati.